Happy Sabbath damar kan gan mare nyamar we mon keleo gos ni diality enten chay india welcome kacä invited shang wala kanama shang longa kwar no kos mi pos chay india welcome ka shod gwandan kan shod yeshu kraso ko alekte kwar kos ko shana ben wala ko ban kwar ko ban lata lodge ka ban roine ka be kono be nyago share ken. So the welcome ni yegos ni diality enten ni diality ka North America nyamar dial kan gan mar diality ka Africa amene ni diality ka Australia amene Europe ke gwas ko ken to nurathin chika Middle East ke Asia kajen gwas mama be kono lan ka nyam o be kon korokos be kono pangadet, and then after that da kon pal da kon ko rengwane dial ten shukorokos alaga ko da kon ka share today. So kajen gwazame pardon me kajen gwazame nye mare abano ka dit mgwa mishaket damandan bane ya dan sana bergej itu kalau ya kejadian itu matko dia kalau kejadian itu bukan share wa aywa kelo telam per kakuz wen monten los ke kalyake me kwanne ke tada kwarne pero punyal telram nyur wi kwamde aywa kelo telam per kakuz wen monten los ke kalyake me kwanne ke tada kwarne pero punyal telram we come there. Go Julia, do one thing we have to show them. Don't show them, don't be perfect. I let it be going now, my man. Go Julia, do one thing we have to show them. Don't show them, don't be perfect. I let it be going now, my man. Yeah, you tell me, yeah. Ko bom do che par go kuz gwaini
alek te korkus kejen gwaza mede lemni jinyu mar ke damar gwaza titno ti nyurga tar jad wala ti nyurga rey dole very comfortably de kon tiko da korodan yat pin mol nyam kwarani Yesu Kristo kada kon kwarano kos da kon pal da kon tiko da kon kam yeda rey ngone dialo kon ngala right now ko jinda mar ke nyumar da kon ta leng mugwa katin diar salat ka kirwai ga right kos chakam kon ko ban kan ta ga ban jagaja chakam kon jan la lambero chakam kon ko jan bu kon bozo rey ngone dial so de jelim nyumar ke damar kejen gwazame mnogje chan mal kon chaga yat pen kashana pal langne gwara mo gon shungne kus Abraham kus Isaac kus Jacob kwadin shaga jite ke saga mo kai loidu kana nokto kwadin pale dior ko ka langne garem Yesu Kristo meshilo yu jazanger kapale dior ko ka kwadin ga kumne ga shang shungni Yesu Kristo bidum bor matala balang moton mutaten kwadin tene ga saga mo ko shaga nyorwa mo ko baka roine ko baka share kono nye mar dial kan gan mar dial ka mar kan gwar kan ne dial ba ling wi mona makelo kwadin kamne ne yedo mala ne boss rengwana dial ka koy loy do kan no ale ko jin kwar kos me dorar dal goyd rodo kos ni dial kan dial chaga ti ishodi Yesu Kristo mala kwara enono so nye mar kan gan mar dial araje be kono be share wala araje mishalat ray bible ga kaga ta chalat kaje chalat ka kwingwane to bitwok akan Yesu Kristo kana naban ka angoda kan ko riude kan kono ngai ko bana sok an chalat kajen gwaz ma bana ja understand ke ba loidan bikon kon ngai ni man chalat ka goste shiwon wal angu cha nyot gogo ka ngu chro lat ka Israel ngoy kon Paul ne me cha joko ne ken ne tala jor de ko ngude ti de ken kon kab de ko shol ko ba ko no ko ken point kwar ka bona sa kam kono ci Paul ga jogo no ken ne diala tini en ram me ba shol ran kar Israel ke kar Abraham chela la kar Abraham ka ta shol ga me la ga shwel ga jenwal bat ba kar Abraham gangas ko na me te ko te ga ne di shol Jews ke Israel tila kar Abraham ko gwa edan ko dap ko ke re kar ka Abraham ke gwa se ta ne dial tila jukwar Yesu Kristo ta ga shol ka ji ka God Abraham ka ngas ke Yesu Kristo ko jin right now ejin Israel ka ngas ne te kon ke Israel ka dap now ejiran Israel ka ngas kami jin ran Israel ka ngas te ci toka ji Israel no wal rey gongni kana roine dial kana re shenga den mi ci ga toga ne bi garo de nyogo loji nyok rey ne ne te shalga Israel ka ngas ke Yesu Kristo bi garo de tok bi garo de nyogo loy re yaga ka topic ga bokoro ga kwide wala ajen topic kel rey ngwane te cha nyot God Israel te cha nyot Ezekiel ram kel ka God Israel me de me tot kon latin ganyam God Israel me ja lingi ne o chaga page mla ja lingo ne chaga kap kor ga chaga onak sene kan kor ko kalok o te ga dur me chikana lat kadir dini jana long mla kor ko la ga long ga ka God Israel o mi chi gen e chicken kud goyni te ga jithie ga den te kwala shol Canaanite tribes ke dor Canaan
do kule laram kel ga gat kush so mi ci go ku goy ni ken ci gen ga opal la gad Israel lo ku da gaga ke dong baga nongo baga peje je Babylon ke baga peje je Assyria kente diala tan la gana to okay ko we kon anta pal kon ko ketele ne tibe ko be kon ba ma kor ko ba kon be page quick kon o kente diala to ka re ye ka jen gwaza to content ko ye kana mustikan kornishang changa mi ci kon nen ga won kon tigen kornishang mi ci kon jen ga tela nyin ko ci kon gor ko dong man o palatin jek nywa le ye ko la ro da withdraw ro point and then be bini ye gon jek nothing bu kontere pay ka gon jeng ni a quick corner ta kon dominated the shang shaitan wona point kon ray Luakuɔth but raman shingray dan a shaitan amila talk most of the time and then mi chakulo parar longo yo ajala kula taka wona ne ira mo mo backslided kiye ka jok kangas e me ka jok chaloire wa kangas e chakul shaltini Yeshu Kristo kelam ko no gweje wala o cha nyos Ezekiel ko ka gwada kan akan bela akan nunung akan enforce akan provision ke siko jalo akan na gak angu bu toga nyamo bu kon tong no ba shang ba ja pal ray Luakuɔth yo mi cha shang cha ja pal bu kwero kut beneka baka belere ne diala je khairar ba na moy ke bel mo kule la bel kwar ke sain ko zentek and then yo ngu bu togo besag down tag lewne ba ka waj pin kanetin kan bel kwas kan jak and then gwamo bu ngwana bu goro ku follow amene me shang shi Yeshu Kristo ci kan ya wako ba benwi mon gwame now mugu kolore ke kwide wala o ponye Ezekiel ta nyoda ko ne ka gwade abe ben ba shang ba ja pal a Luakuɔth ba kwero kut ba ja ban pin benene kule la bot bika jog dia read Bible bika lanu widien kama pal kamono and then batera me luang na ko ne me je ne me je a kwero kut bro do kuine ga kel kataye che lije che o kwan ray ne diala ja dak dor and then cho kwan cho Jahoba shonga je ko bro de bebe lat ababa ngak ko yes en ko ne Jahoba jen kwero ko skarade kan ga ni Yeshu Kristo kajin gwada bu kan tega baben gaja so mo goy kono gajen gwaza me da kono tu kaleo but divided into two parts kenyam bu kon gwini tan chalar ka je ko ba shang ba ja pal ray Luakuɔth ka je mo goy kono and then after that bu kon tan cha bela chawri Allah ka je baben gaje bu kon ta da goy keno ngu bu tuok no after that so ko raja bu kono wala take Ezekiel shogo badak kan shogo bangwan shogo badak ajan gwada palga shangtan shogo bangwan ajan gwawa bel kwarno ko wajik tan ka ajan gwada walew ka sak dambaro wako waj pintin kan ne kan sain ko zentek kan jak but ka wala bro ini kon kongu bro ini kon kaman chalat ka kwiko te ga shang mabapal goro bi ngai ko goro ba ngai kaman bu kon ngai rede e Bible ncha kam kon kwame korun chang wada goben kete garek mbilo je kete rek mbia bejak bu kwaro ko dan be ngai ko ne te ga jag musha jaga kon mishirai keji chirai ka ku kon long no tok
kejen gwazmo shan maruthin kai Ezekiel shoga badak baskel gwama chalardi chukus ni Jahoba the news, sorry for the spelling mistake. Gwamani it's supposed to be nyuɔ. Chukus ni Jahoba je nyuɔ ni Ezekiel ebe pal shang shobrei Luakuɔth de. Kabelei na smush kabel. And what the belei na mo kabel gajamo banaje cover next week. But it's going to be the same topic. So gwejeje we kon wame chelade chelat ka Ezekiel shoga badak baskel taw ga shanka die kabakal pasni kabakal runi meta nyura dora kati did juda nyura nyamde shubum kwar nikus nel benka en wani so chetaka gwaz mitede chetaka gwaz miti Ezekiel te nyurga dore and then she both gan Israel tin dit chigaben both gan Judah ajan gwada to come David tethin so chumutede chiga ben ko bekene bethij ano anguchu kwaro ko dalada kata chiga ben gaje angu michi talk kan ne te chi binyur nyam Ezekiel ne te chi binyur nyam Ezekiel chaga nyogalat ke Ezekiel showal ngwan baskel choka shuram kel kabos Israel benka kashu binyur nyamda kashu roj kunyal kachuroi kunyal benka wei garan ken unity shiga lamnu walken chagoro walken wama but in the correct translation supposed to be kuthken shiga lamnu kusken ke walken lojni ken kashiga dubken gag kaduerken adeka ku jaka gorka so gwame ci kwaru ko chariet cha Ezekiel cha jogone te ngubakan ka ko ne bikana batijo ingu ci kwaru ko dalar kaken ci ko rodien mo ko kuskien te tere lojni ken already te chicken ka gangnam next kone ko jiran mugoi kone ke ta to kontin ga gwave me Nate one yes what an lo ko ni shang longa Tang nathan wo Luakuɔth ke tela pal ga Sunday wo kan lu kunu ga Sunday bo but wona pora rai Luakuɔth ko baji nene ngag la bi Luakuɔth ko baji nene ngag la shung nyamnat but chawo tang nat chugrudin mo ke nyin ken tere lojni ken already to ngas keneke chingas den tete ga kwarokos ka lojden kelo ajene kwal shad gwa meneko kana mene akan kono nyamalong and Bible me Ezekiel shoka badak ne Ezekiel shoka bar bangwan charo karama kan kwaro ko ngai roja ka gad Israel te pal kwaro ko charo ni jen ka ne dial te geng ni ken te pal idol roi ni jen ka ne dial te pal ko ka jen Ezekiel me chawo ka ne dial kan Yeshu Kristo kana ngai ambogo me roja karama tare Luakuɔth muron Bible kala do ne chabon kala do guri Yeshu Kristo ajarwa ina mene ka je ka kone mo kono kwen ngaje yo akone chu kabala kono tornan gwini nyamdu gwini Luakuɔth tithin but kone to koroido ko tele gwame bapal ban gamar gwe me chalar gwame ne chawotang bod ni la woni kare Luakuɔth but men tanlet kan kwaro ko zuka ka je Chigurodian mo ken yinken tere lojni ken te let ken ka a chicken len kwar Jahoba ka gadani Yeshu Kristo
ajen kwa Ezekiel joka je ken diene ti ken wuni ti ci ben nyur nyam du gwa me ga saga me angu bu kana ba fijo ngu ci kwar ku da ladona ka ken reiloj ni ken ci garuden moy ko kusken golga ti let ken ga ka mu kon ko nyam chane jamer nen be mu kon ko nyam chane jamer nen ka ta chalat ke je so mu kon ke Ezekiel shoga jen jogo de jok verse 31 Ezekiel 33 verse 31 chalat gwa menene Ezekiel 33 verse 31 gwa mene chawade chawa shuga ben ka shit kamin la nas abe ka shuga ben nyur nyamdu chene kamin chegame kaneka shuga riet kuling ka ken ka los pelke niji ken ke leb ken ka shuga los ken las ngwane tin jeke chalar Ezekiel ko ken ne de shugan ben nyur ni nyamdu chene ga tala na benu luska be ben nyur ni nyamdu be gene be ti ko ngu ci kwar ko dalat ko point jet Ezekiel agog mi cha jaga kwar no kos mite ga melat ka akos ka ga Israel la kwar ko dalat Ezekiel bi Ezekiel ko bulat bod ko le jen be gene ko lat ne de ko le la ga Israel barredin ci kwar ko dalar Ezekiel wa mi tawa men takake ajene sugar riet ku ling kenyam ka kan ka los chicken ko ling panyo chi la de ko na mala de chicken ling but kan o gor pel ganiji again kleb ken kashiga los ken las ngwane tinjeke allow ken gor ka no buga kwaro ko kana la daga ka benefit jegran yu jegran damne jegran ko raja ga kwibo ni na ma gan mara kan nyamara chawane de to chatwo kejen gwa ma ko ka ne ti let ken kwaro ko zaka kaman gor ka no be kan jek enyong mo ko kono ka Ezekiel shoga badak bas jok chawadi nyok to ka shomi shitke terrin ka shuwa kap ka miem wejda ka shu yeha kap nyal campaign kana par ka shuwa nang ka Jerusalem ka news kos ka drop sok kal intereshi min luni kwisham min te pen Koth gwaini min te pen kos gwaini min la jakos ka ngaysin so cha Ezekiel cha nyun news ko ka ne de min chiga ben min cha wang Ezekiel cha nyot ko ne cha nang gwa ga tu Luakuɔth tethin cha nyos Luakuɔth ko on point jan Luakuɔth to kala ne dial kule la wo ka je min kuna dial la ore ka je cha moy ka ngu cha moy ka point me cha tad ma palke a point cha tad palka mo cha la to kal manyot ka je Ezekiel ka je mo odi to kalan kuna la ore Luakuɔth ka je mite ga idol mi chuthin adwer mo baje ngako chibu shup kutkot ko shub dure kal and then bukulo rein bugwadan to re Luakuɔth bikulo jik re Luakuɔth and kom kwar ko statement to gwadar el goider rothen so mi cha idol mo cha la nyam angubo togo chawash now chibulete ko bu kwar ko bishop charoj mi shiro je mo cha lat kanga charoj mi shiro je mo cha lat ka Isaiah amerije tim kono mɛɛt ko bu kono ko ngai ko ka rwai ni kos kente diala la rodin mite ka michiro la nyam du kata nong di kwaro ku di ndere ka je chawa na moni beji peno cha palo cha bling ko bu dwera mo betedi bu dwera mo
barode leli barode nga kamdu yeno Koth ta raja machalat ka Isaiah chugo jindiju de bakel ude bangwan Isaiah chugo jindiju de bangwan chawan neneje kwar chitte de cheshek koda elwak kachi jitke chicken tek koda yeling dungno dwer kun chiga jada ka ye kamdun kaka gwado mo chidwer kun wanka kum chidwer kun wang da kum ga chigan nyam da kum ko che yebele leng so chimishika na monete to muku kon lo go gude yo ba kon ngai ko amalat ka gwame alengu lot ka sino kala da ro right now gwa ga ti kon sino wala choro da let ba kon mishika ta mon ba kon leng ka ba kon gwe so mi chano ko nyam ko chano goro bora jalong ban de ni min tare bible ka chano maru kel shogo die bas wal kel chagor look ko Jerusalem nesh kone on Jerusalem again the capital city gwa the God Israel tin me cha Luakuɔth chalatin ko kon God Israel ka ngasa wale Jerusalem to kon tin me kon werom tin syang ko ban kwaro ko ban jaw paltin aken kon shum no Jerusalem to rol nyal Jerusalem la headquarter ko right now a Luakuɔth goro ban mabele gwa ko bu kon ngach and the symbol of Jerusalem edan gwa to Luakuɔth tin right now a Luakuɔth the lokona with ni shanga longa and then run ba kon kula nanga Jerusalem ngwan pa shap mentorol nyal mambana be shinga je wi mon gwa mekel kaje ka kor runiti bas dor kel but gwa menete ga metalar ka Ezekiel shogo die tawo ka kwijamo shenika han kwar nukos nyal intake neme a right course a push ko chien lock chien yar kenyin kun tin jek han ba goida wash chayebi kan kachaye bi palaka so chalar kon ko goy ko the lengu mentare dan ye mishi ko the larga Israel no wal ko wona ne ko shana mishala nta ba goida ba wojre du roida ka ba chayebi kan now kachen yebi kan kachen yebi palaka tama chalar kon ko mu kon rudan mu ko kus kon te tere loj no kon chi kon pal no kwari Jahoba men nyama bu kon lose ye ko bi jere loj no kon bitani ye shaitan tin meraude ahoy can take her. We're going to lose it can take me chakulu ngun ye shukraso and then men diodien rig dial bu kon jek chung kon kwar ko zo kon shol che kon bitere che kon be palaka ko to kon wa chikoro dam to kwanya gwan jengne and then me shiro do read ko loy du ke lewo lar ne je o sheje lok anta she ben ka Yesu Kristo tan ron mi shiga raja mo talat ka Jeremiah shugo baro verse 30 ka Jeremiah shugo baro verse 30 ta ron mi shiro raja mo ne cha nyoga latin tawa ka shukus nel we shi juda dwer lan nyamda shiga luak in la palka hasin yar kalas kuzni jen ken tin kashiga yik toppers las rey lolaben inom mi wanke gad ken sin kamaj alamush kanlar ke ka kan jeshar so mugo ikona gajen gwazame chukwaro ko chawene ne ken ga jura chiga dwer chikan lanyam den chikan dwer chikan lanyam kos dwer chikan la do chikan yiga la kwaro ko kule la palgathin tawa chikan o moy ko kos mishala toppers on kudomo ajen kudo shalga bal bone mugo ikone
chawo men je ga long chicken lat o chicken le kan gat ken no be kan ga bo wang ga mai gad la khap kan je ba yor mai if kam ga jokot kan ga shko na ko ne kwar kus me chalan ka ne me chalat ga des wal chawa mite ga gan me ka me cha dap ala no ga babu to kut ala mush shiyo to go kut ala mush ko wang ne je to go kut ala mush ko ne pos kan je ba poskus ko ne ba kwar kus ba poskus ko ba kwar kus ba jalla daga but kejen gwaza me chiga Israel shiga muje mo chikano kam nga chikano kam gon jengne so mo ku kono go kejen ta kon tene gome mitieje yinyi mar ke damar kata ti gaje doru gad ku shigalle kus ko bukan kwar kus bugalla daga nyuruga ka nyuzuga ruwaini kos kijuga ka rama bukona la daga mala kos dan jane wala ngijini ka kashangwa ngai kona ntaga tama to kontino to kon ka time lat ka jako te ka Christmas malat ka and Christmas kwala la da me shi dabi shu kristo goro biling gwanyi marke da marko and time to kontin mishal ga te ka Christmas malat ka shi dabi shu kristo rame dab ka shanga jandara wudu die jaram shol tamus mo agan nimrod de shiman kwen mi shol semaramis min kule la ku de kwala pal ajibabalo na la shang ajen lat ka shang da ka shanga jandara wudu die ma kwala shol Christmas nin walla lat kene te tiri la gal ne de pal shang ban me cha shang lo ma cha ger ka cha ning Shaitan dial chaga nongre Luakuɔth a Catholic Church ka bomur ka mutual pop then chata dial ta shoot ken chaga berit chaba way Christmas e dawi shukaraso chaba way Easter o changelu ga jakaro charo je ken dial tone telamuno kwar ko da radian men cha gore roch ko sko te ga shang cha gwarthin me der yalla ka ko de pal ka balo ko Kebala kos dambaro akan sharyalaka ko de latone ko kware kos mite ka mise kamran kamajaran ko buran pal keje kamajaran ko ne bran alwaj taslash kware ko tele taslash ko ngwane diala to wi mon wa mene ko ite ga tun wan to de lat for enjoyment kware ko te jangal chaga shako ba japal kware ko teran chaje shako brana pal ejen kuran le la nene gwadu chinan ka Luakuɔth ko tega mi chuko de shagrai luai ko ne di pal bari yo mi chuko nan ka Luakuɔth and then bituko ken kulo ben and then brokulo moike idol mi chuko la nyam ko be that kind of feeling be kulo fulfill ko chuko de shag tega mi di pal namore ko ne jethin bar ko ne je shijen topic to kontin but be ko ne je ko take a connection mu kon ko nyam a little bit Tenyo galat gwame ke Ezekiel shogo badag dan ku kon nyogo loy tini nyok shogo badag bes di chelare de kashu kusrash ka wei garan gwinyal peksham kashu gwij peksham ka awani tuk rek kwisham gege yiga ti point in lajakos ka ngainsin so yiga la wani de alkule la tela loro de alkule la lat kathin tawa ejen gwa cha idolomo cha lathin idolomo cha lathin ko tungudi ko ken instead ku kan loro de alat ku kan tumna ga kwar ku tabele tathin ko lat kan ga kot but tathin ko kam ganije ponya ja tedo mechikana la gege yiga kusham mugo ikona nyogwame roine titi kabas bakel chawa
kashorai ka wei garan jinne ne to let ken ka to jek let ken ga jek to jek to dit to let ji Israel ka tom ka to wanami tin jaka ko banan kalwada. So sorry about thung nuera sometime like the roga, but tell of ka PowerPoint gwa ko michan kana kwena gwa di kwena gwa ko dong thung nuera du lanya thung nuera da ka bu kwaro ko ba beje pos kalyang de. But take el mugo kono gwa me chikos che Ezekiel che jogo nenta latka God Israel ko ne ken gor ka no banan kalwada. Luakuɔth chikwaro ko the shop ko be shinthin bakula take a connection gana ka God Israel ne jaga jogo ta the duel ko bakula shinkel ga ye. And then cha duel dan cha ta the Moses me chumutere me chi Yeshu Kristo cha bawrol ne alanta ta kon ga lukuzni gosni diala ta konten Allah ko da ma cha wa jan gwa da tukwaro ko chinga thin ga yede ajana kon kulle lawol grade ni shanko bu kon kulo pal ga shang longa. But cha kon kule jogde a kwaro ske kare Ezekiel ko kane de timalet kana chicken to jek chicken no re Luakuɔth ko bu kwaro ko be jere Luakuɔth and then chicken Luakuɔth gon chicken Luakuɔth chicken kam gon jangne kana ma chi like kwaro ko testing en men cha kule no re Luakuɔth nyot ka jakona la cherken ga idol ta ta ban mu kon ji do go ji yo a woni go gude bu kon ngai ko ne ajen pal shang cha lat ko te ga shang ma ba pare Luakuɔth ka ci kwaro ko ci lo je test ka je ka chan bla ne jalan ka tukda ko ru ndong bu wose be dine ne la da ngini kai ni ko cha wona maka na mene bane je mergwe ko bible la ngwane dia la ga tanyi sin de limni ji ko shu ni marke damar karwai ni to go to be nyon kanta chana be jako be janya long, but I'll try my best ko ba pet chagorne dundo bungot kaminene ti dit koken ti jek kashwa nang tokal interar kashwa gwe kashwa kwa trajanen mijinu kwa neje chwonen so mugweje jagwame anytime ta Ezekiel tanyo dor gwame la Ezekiel joga shuga ka micheneno kote ga mijeng ne jana long mi ba nyode tame. In another word, to quarter ko the gorko be nyone from men jeng ne jana mat awone ka men jeng ne jana long manamiche be ko tayithin nangani Ezekiel step by step ko Ezekiel be ta understanding kanangani ji step by step ko bana ja kulo gwe ko kan titini tega dijje ko puti ta nongre Luakuɔth ti ci quarter ko loje tet ka ngai but can both chigoriden talk to the service of Satan. Amici kwara ko the ladana me but ten jung ni ko kanede to nyerga but palaga kwidin ko kantega edung ne dial kader ter korga ne dial but palaga kwibos ni Luakuɔth dun ko bu kwara ko but kelga ka kamitega men mi shitanda wononge akala shungo bugala no kwara ko bukana lana jaka chana waka wonyam kabas badek kashwa joga garan jintet point pine kamen shwa point pine tet shwa thok muwa kanas reitnen jek en wani kashwa jogi were kan entity tin jek tin latke aken en wani hen shwa right kashwa a point pine and point pine shaja thiang kasurani mole dial kenele tijek amenukus ji Israel dial ketidit Israel tijen baro shunga nyam dien en wani kete yeze ti Yezaniah gat shapan shunga radiant
keteramo kemi wange ni wal in kurkur terede kechitol wal in kurkur rajanyal keshu kozraj ka wei garan jin shimin latke did Israel ketanen minteramo guas kos gwainide ko rashke wakei kuznal shenainen raike wakei kuznal shenainen ko kuznal shumun banpin so mukon gwikona gwame cha Ezekiel chawe chukut tete cherin chokap banmen chokap chenung chawe cha nyot pen chawe tinijen ko hod mutot point duel monerar tinijen ko hod mutot menyot ke je hod mutot ke je nyot ke je ko ne te ka do mutot mi chan ne na mlat ka ngwa ka je ga ta ka talat ka ton shi ka tigo ene me larana ga ta ni shang nye mar kan gan mare she me jak loy kot kate ka nyok bon ko ran me le mi jegla ja ngeje ko ne emele da mondong chine tu wan chicken bu nok chicken bu mat ka je la kwa goro be lat ka ta ko cha bi joko ne ne me ni jega ta Ezekiel jogo mere point duelo mo mere tet and then men chetet chejega la gula tuk ba mu din mu wona re ke je ban men chawje grede chawje ni diene ti jen dambaro diene Israel ti jen baro te cha kwanya Moses chawa ken chaw nyo do ko che ko lelli ala nyu de now the all Israel jen chi khaira ron chawa ken dial shungra mo gwade te go ko do me chalan nyam de en yig en dum wala la pa kurukule la wanka gaje chawa tira mo ke duna wanga je koste chawa kara mo kule la kwar wite kel ga kabo Munyos kene jana ke jan gwado mo Luakuɔth chakarar chukuma chakarar chigoriden margwa kel ko chika rebel against God. Mu kon nyok chenyo galat gwame. So cha jok o tunguri nenke lelken mu tira mo ke duna mu wanga. So cha nyode o kan tidiala to ta nongeta kan ga Israel gwado bakare Luakuɔth lakan ngay no dongo ne te kwero ko mo palga bad ne de kugale la bot chigruden mo kay nyin ken to pal ken ga pin kay jen gwado mo a manager do all Israel hello chaga bot pal ko no goyni a quick ken mu goy kona wo ko won nyam ko bana yekulo de nya bana yekulo ngay ko ne ama lat ka ga ta ke kusto pal ga ton ko ngunu pal ga ton ka ngulot kan ga ton so chana wo ko won nyam Chanyo galar gome wana kawa kajan the same Ezekiel dan shoga Ezekiel dan shoga badaga kwan kona mu kon go nyam kabas wal de gome nesh kono onene chalarje odi ngudi lamna palno pe michino machinen ko lo wagaja la jogne shungni beji nyon mi jang ne than this one and then charaj mama charaja ma chalat amu kon ka bas wal jog shawidi cha jogdi kashu ko jogi that is Ezekiel jan ko raj kashu ko jogi beijin bungot kaminene ti jeg koken ti dini ken katilat ken gato man ku Ezekiel o gaje ko la reje wa kene de men kan bozu kune de la bozo ngu ku karu de lan lat ko ne ba pal nu kus goyni ga jamu la ko de jong ne je ber chu ga de long beji nyos to ko ken to ken menen to buga ga ke more than this ka bad wel wan to wede ka shuwa no to kal Luakuɔth into Kusham katamen nyura en wani Wieke parga kus tamus kashua raika wei jin enene neme shinemenen lo garan kabiti jek
tungwan ti diniken katidinen akan kono ga bakel gwame cha nyos Ezekiel ko men nyurken chawch parken kus michole tamus mugo ikon tamus ajen kut Babylon men kule la kut chang Nimrod mechi taraja dakpin mechi go nyur go den ngane de to de chidot chiga Babylon chiga na form chalo ben religion ko ba shang ba japal but toga to jaga je point again charole la ko the Nimrod la pal gane je mechi gwalle ko la ga and then shokula nak ko la de ti jak ti yer shortcut and mama de again it's a point again Ken tiken ka prisoner tiken go the chicken kudien chicken ya pinko palkane ci shego mo to lotoy karam kel go tela Nimrod pal meche ruet tene dial chaga joga enta Nimrod meche liu chawo wangshang kata chawo wangshang je men ci shang chalap ci shang chamer enta charuet ka gade kwala shola tamus and then chaga jogurun mo liu bi yeda bo wampat ba shang ba japal ba pai ba japal ajen gwa de chuku tuoko mecha tamus to adapt ka changa jandara wudu die mecha kulu beri la Christmas la latka wala me makwana la pel je dav yi shukristo ka che dav yi shukristo adapt wud ka me kwala shol shang makwala pal la shang now to tuoko pal ka kuzdan diok Mankula la Nimrod kamane Semiramis kajen gade kwala shol tamus makwala nyonna gwa mako kan men chiga nyur pal kan tamuzo pal kan shang and shigre Bible ga prophecy ka lu shiglo de na Luakuɔth kan talat ka gwa men shiga men talat ka gwa me lot kan Luakuɔth ko chi Luakuɔth ti nyur instead of pal na kuarukut Terenu with a co palanishang. Ngay con and touch loku the dialchigo, thin co to moody, palkaje every 25th December. Latka Christmas. Parganishanga janamo. Palganishanga janamo. Christmas, shemi de la Ramishal Kairan Quari Shukurso. A dwer. Mugur midi Ladjiramun Shalkajan Quari Shukurso. Werka Leviticus sugar jan kejili by sugar jandara with a joke when gagante dialacon can go kudo dilat. But chicabella kataya walela latka juice bigala kataya yaga lalo jiniga can nina to begin in a palle. Michiguada cha be bijar yobi a malashang longer kata cha latkaje. Coach nagde de con can a lorate chakula to butin chaguadin chanang a yishu kerso. Taraja macha fulfill Yeshu Kristo meraja ke Sheikh Samaria ka John Shogongwan shigwa se benawala ko ba kwaro kud ba japal ka yeka na sok shio benala wi pam ka Samaria ka shio benala la waka Jerusalem but shigwa ben ko kete diale shi kwar galat ba ka loy ko ka pal ka kwi yeka en tamuza pal ka men gwa men lot kanitan ba shang ba japal ga je Luakuɔth and shang kwala pal re Luakuɔth nya mar kanda mare chana meru ka jan bas wal bakel and then bana jamergwe ko yo shibila lare chi sebira lare ko chaben ngi ni kaine ko ne do want some time michi dorling mishirum gamen nge kare Luakuɔth dun a changte ga Bible la wi ngi kaiga ko goro gwad me bi pal ga but cha wraja me cha kam kon ala soko bana rodan kulore duere ko bana jangai ko changte ga tuku wanda ci shetan ga nonga do mer kare Luakuɔth then bi ngai ko men churai ko dalla de langu jalat go men ka bas wal bakel ka chuano sokal Luakuɔth interesh ka en wani ga ka so Luakuɔth
reshi kama yika kana bang to wuni ti jen dang rau with the thin tisha jokin riet Luakuɔth kashiga nhiam din riet kuje shang kaken ro kap romwal palgashang and scenario like gwame a yigatare Luakuɔth a symbol of pulpit gwada la right ko the lat katin mu pal naga shang longka gwada la raman len na bible ga shang longka gwada la shunguthin ajen gwada chaw nyot Ezekiel gwama ko ajen gwada chaw nyot la yi gwada tungutede men chi boss ti jandara wudu die chiga jogden red yigame chiga widien ko lo shang ko kap rodien mol pe nyam shang ko palgan shang cha bible cha ban pin cha kwar ko cha ban pin chinawu renu widien ka tisha shaka kwar ko ka tede endamo te togodi te togbare Luakuɔth kejen gwaza ti kontine nyemar ke dama chigamen chaladje ko nene pal kosko ba kus mishang ba ja pal ka Babylon toga ke Nimrod ka mamade ka gade chimana kulo dap kendang dok to kulo kuskel kendang dok kel te pal ka kel ken gad Babylon me chugulo te ka shang kana pai kana jen gade no kwal sholo Tammuz mugui kon gajen gwada ti kontino mechi Yeshu Kristo chaben lana joga sho jaga joga tijaga latka anga to joga jin masai gat kozintek chi Yeshu kon jogan ba ko babalane yanga babalane roi gwar cha kon bala roi ko the Paul alaja leji gwa kon shola Yeshu Kristo ga longkot ke ga longwan shola kot chi Yeshu Kristo changano gwan chi jagdal chi ngano kos ke Yeshu Kristo ban me chi run chi go shop karun du kudang dok a chi jagdal chi liu chi roi kot cha shang longa cha bager chi meta ko te go kuk dan dok cha bunong rei Luakuɔth waye gar ga shang longa sin a the Catholic Church a wood mutual pop kana kwar emperor mutual Constantine angu me chi to cha ngini dial te kon cha ga nong te tara te kwala la pala ji shang ta Sunday to nong re jala cha shang longa mun kula la Saturday cho way gwade ejen kula nena la ne dial pal na ga Sunday wala ne dial pal ka Sunday ti koy loy kwarnu kus ka kel now ko kan si ko loy kan na ga but kam kwarnu kus ye time ko biya jen re confusion ngano ka biya ban ga shang longa biya kwar ko biya ja pal ka sabat rol nyal pal ga kwar ko ka shang longa me la baraw nini Luakuɔth down well cha kon kam ngodon wan dien ko ne dial ba ga long shang baraw binalet ka ninda bakel shang wa si ko jelo wa ga enera pal ga Sunday bang raar ka ne ko tebu ngoda te ne re ne no ko rai tebu ngot tere ne no ko cha jugula kam time moment time ko bro de rala ko ben ga shang long mi chi shang ling ber ka shang long Saturday the 7-day Sabbath belong je be pal ga je be kwar ko be pal ga je Sunday shi shang mo pal ga no kwar ko ga je pal ga ni shang te ne ala la pet ka shang dar aje ne ko ala pal ji Babylon ka pal ka ne la ka kus dang dok ti chiro matken chu pal ma chu be ben ke Egyptian ne pal gan shang mo ka shang te ga ne dang dok ti chiro din matkel ka tay pal ka ne chu be ben ka ji Roman me chu ko le ben ga ji Roman pagan Roman kan Christian kan ga ne kan Luakuɔth Kristo kan ne bere karom angu me chi to point jen Peter ko la na ra Yeshu Kristo ko la daga kan te ga point jen chi kan nang na point jen Luakuɔth cha ko le be yat pin Constantine cha wo kor ma cha wo ter cha na dak cha wo ta ga chi loy de cha wo bere loy de odong me ja kor ma ja ter a kwar ko loga ko be kor ma be long ko be joy and then cho
a togo ne wala charo da read cheno kurushin but karede charo da read ke jala kurushin ko de mela pal ne ke nyam ashang but ko she gorko betela pala baga pel cho gorko na baga nongre Luakuɔth cho ngot cho ku your pain ko chi garara chicken agree kane popko benedi albe ga pal ba shang longo man kula lanin baro shang baro man kula la serre bari ke shang jolga jong mela shangula pal gaje chicken agree to your pain to go ne wala cha your pain ko benedi albe kana pal ga shang pal gaje ejene kula te ko kwana le nak kwana le reodor ko ne te lare ne me kana gore bible ken dial chaga gor ken dial chaga nak chaga yan chaga reodor ko prophecy mi cha gor penye kwaro kod ko ne me brother fulfill amuchu to gone chu kwaro kod ne dial chogala tetkede kurun chu kiskel wuda kudara wuda jen bakel men cha kula gor ka Daniel ka cha gor news ko cha le cha kambom ko bene dial bakar yaw dor ka ba long ma ba kame kurun nando ke nus ke nin tibas dor kel wuda kudara wuda jen bakel so chunguteri ta kan de dialo kon cha shang long o bina pal ga sane cha nong re chote ko ba kuzdang diok ba pal kel chwa ga nong re mu ko ne la shole trinity doctrine che gwan kusmla gwan ka gat ka ye ko zangware ro chwa nong re chwa christmas chwa nong re ko jen shang la tamus la kan ko la kan ba de ko la kaje chwa ko nong re chwa ko bu christianism nok tamene alal ka je jen shang dap ki yeshu kristo gaje chwa Easter la shang mala kana palgo nget keno ne ampaya momme ben ajen kudena mo akud mala akud diet ka ngwane ko nget kana mi kana pal dong da det ku kana ho ku kana ko dialan pize daga shaga gwa chwa nongre instead of kwale lo pal point na chikana be jogo ne ijen shang ai liuge yishu karso ka choro de lel ga jam kwala la de tamane Easter so cha tarone cha nongre Luakuɔth but sigda mangan mike ne ga kwanda wona jin ga bab kana kel chene ga malat kaje but ko shaitan goro bene dial waga met choku taga mi chola santa mino ga mala address ne ga bi mi der point jen word chola santa a word mi kwala rearrange ni je lord ni satan ala shaitan mi jini gweje je ko urum ni ta gor ga je la skaknktka min kwala chola santa mi jini bi gor no ngono word mi chola satan ke shaitan mi nyog gane je jitan aje merati agwa mi gwa edap ke yeshu gar sutin chotene ke mu chotaga me chole reindeer chole de tung nore ani chole por agwa mi cholar ko yeshu kristo me dap ke jitini tega le mi chole por me tatin teleje agwa mi chago re bible ga idap ke shanga janara wude die ka pai wara mila summertime milat bible ko ne jen dap ke winter mila jom agwa mi to ti di ro de tiga agwame te gorgo te Christmas tree go edap yeshu kristo tin mi cha Christmas tree cha ya pintin a chala moine ke kan diala cha la tin agwame kan te diala kon ke tin ngat ken ke chigen ko no ngre Luakuɔth but cha ko le la dab ko be ken ko le met ko goidien but to kwaro ko te ji jogo tiro ko menen ko wanglu ejen ko jile joko ejen ko Moses ko gadis wala joko chu shanga ma chu je ke pai ma bilet e bi be ko be ji jako biten dial tin kwaro ko ke shak ni algomi be ke jako be ka pal ke ti chalat kon so chalat kon go mutu ngode chawa kan ngune chawa kan didi jandawro wi don wan jandawro wi di jiti chikan ngulel chiga namnen chikan re chang pal kan shang minyos kan je kon ko ka gwa the bibben akan bella kanana enforce akan provision kanana gag ke siko jlo ya kanana gag akan leo kanana wangpin akan gano wojpin leo dambaro ke tag leo na dambaro akan gano wojpin chawa bu kon bene pal shangre Luakuɔth pal shangama wo bere Luakuɔth yongu bu togone chawa ba siko jlo ba gag but akan siko jlo kanana gag ne dial to wakolar kenene mene ka chawo bu kwaro ko moy ke bel kwaran ko sinte
kamalat ka ko ne tu wa ko ne wo wa kamen chalat ka tin jek lat ka re Israel gwa mene alengu ayemena amere le bi gwa mene ka Isaiah chugo jindi excuse me chukon ta ka to ka Isaiah chugo jindi jo de badek tawo wiye ga jaw medit ka chwa ta ga mapalyene ka ba jus kun nyal shine ka kang kalara ga Israel duer ken kalara duel Jacob dueren chalat neme ajana lat kwar ku the ko ne dial to wo wak abane jaw lingrun ko the wo kon wuka shoga wal shoga banwan bane jaw jekten o ka de dial to lat kare Luakuɔth mite ga michi ne jekten chula ro ba bet ka je charo do martin bu kwar ku ji kabrun lanne na ko ci kwar ku nyodo ko bran bi lokaje kirama maje ko logo yo bi ku palten ko run ba ko kamden kan kwar ku ajana talat kon ka Ezekiel choga jen diogo de diok ko mite ga mu wije na wonen rega bene ka wa kana shi na larna ne do buga lure dure ken bad barem den bad kike mu ku yela ne na la torne wala o lung ne yote ga mi jeng du pen garana run gwano bu kwar ku du kap ala dur kamdu yene jam shi dure je la jin ba ci bu kap go jogram do den bad kele de ko no ngai o ken Babylon o te ku zan doctor bapal to goro ga Babylon ajen ku kono le nen ko Luakuɔth gudien men kwala chol men kwala roje lei men lat ko bina kambele ajen kwa Luakuɔth mo kwala chol Babylon ge ko confusion te chige confusion te cha no wi mon a Babylon chege no ngre Luakuɔth ko te Luakuɔth che roin ko te jiden che yar che jiden chege no nyon so ke gwa the continent mi jini we ko loku ne diala palga Sunday pal kene ku dan diok to chiro mat gwa kela ton pal kene mi jini we ga Catholic Church ajen gwa the lat keno ngini ken diala ten ngaf ken ga to ko rodi nothin and pal ku dan diok to makule law biga palga Sunday biga palga statue ne du alaten jata bug rodi ngongten ka biga ngaf ko ne di chilu lawone ke rolnyal ike te ga gwam maimil na le ko na usin ba kis about the site kan de dialo ngas kan ke kan chicken bagwa de den bakan ke kan kudan doctor palgan but quran shi kwar kus dan shi kus confusion ga nye mar kan gan mare kwar kus me cha gadani yeshu kristo cha jak cha lat ko na judge ko cha gadani yeshu kristo cha jak we mon ko ramu jo ngas cha blu beteg musalfak yeshu kristo cha wan cha gwara jak ko bar wayni dial baka kamna so yeshu kristo cha legwa ci jaga legwa confusion ba bata ka jog kane da jogate G7 the Adventist again kudan dogoto ta tinwal bat ta berejata kallo ku ni dial ko ken mi jini wi jillo ku ni dial ci gorode rol gwa kel now take a mutual ecumenical movement milal kala ci lo ku ni dial ci go wutene mane Buddhism mane Muslim ne la mad ne lo ku ni wi mon kelew barama mako kuda bay jogoroma barama mako kuda bay jogoroma no nga gwa kel bana go nyokel ko kon pal kono ko a confusion mi ci to ga den gwa me ko cha message en kule la three angel message ku ne dial la won cha bele le preach ga gwade G7 Day Adventist cha kam right ko cha kam jojang ne dan ko be na won ko kwiko ne te ga bela meben ko kwiko ba kwor ko ba pal ga shang longade kano be na logo wo rudun ka Babylon ko Babylon Japan roja ma shut down ko tele way mi bu wangra lo nyot ka je email ne me je ka ci ne dial ben gwa kele chan nyo wi to ko kel reg me shiben ko neten bro ko belat ka jen gwa za me kene di shelar ko anbar lan men tare Bible ga chan bu goro men ta lada na ngai kon Yeshu Kristo wa benurun awo kan we wak che na bu me jogo yen jilwa ga me shwanga ka ishwanga ko ngu shwanga Caroline, a G7 Day Adventist Kaba, a G Catholic Kaba, a G Presbyterian, but Chabella Dino. Chawa, quarry Yeshu Kursuru native of Banang, Chawa can native Kablu was down well, Carwini Yeshu Kurso.
akane te do babanangurun kalwa ko dawal kan arwani yeshu karso kan te rai bible ga ko bi gorgo jen kwar ko bijin ngejo kajen bijin yo togo kajen bi nang kan wani dia so ci pal shang te bare lo ko te ne ga ta nyo Dhɛkiɛl ne ga gwa mi chuwa ka chuba tuong ne ga gwade akan ndi ko langai ko ka ten dial telat ka kwar ko tala mala perartin le kan wona ga gosken mo ko no ga Dhɛkiɛl shogo welkel Dhɛkiɛl shogo welkel chu donera korodien then banakar Dhɛkiɛl shogo welkel chaw look bo ni Israel kashuye kamnyal kashu nang tuk kal Luakuɔth into Kusham into Kush Kanyashang ka en wini to kal shwa wini to jendang raw with the thiɛl nen kata Yezaniah gat Ezur kene petai ila gat penaya tila bos nas radiant so kan netila bos ti jandambaro ke dieni de jandambaro kon ke elders ni ja kwan wi gan Israel dia bos ti jandara wudi de tene dialo kula lera Luakuɔth ten kula lewete connection ke prophet Dhɛkiɛl ko bi right bukut barai ke Dhɛkiɛl be right be kam bos ti jandara wudi de biditi jandara wudi de bi karaja ma bukano kam diti jandambaro ajantale ngwa ka jano mugoi kona kan diti jandambaro tan chala du gan Israel kan dial chiga khairar ka to chitten ta ko ko nyala bos ten kunale le nyoto ko roi ko de chala de chine ling to goka ten dana ko le kun bible chiga jog de riet yigan ko roi ko lartin chigan renu widen shang raman ci dot kora enenga Dhɛkiɛl ci Luakuɔth ke lew ci ko bad ka kwingo ka kwibo den cha chang cha jaw pal kajin ciro da ladata nyimar ke damar apala ko bu kwar ko be ji convicted a be nyode ka tok emme e kai ketel thong metatin ko ne and doctrine te re Luakuɔth tege kun malagwan ka gat ka ye ko zangware rode kan diale ko skel mo pal ke kanang jok na mani ya kai bu ko nyodje mitel me biling rai denta but kamo no ko de bu ko be ji convicted be ji nyoto ko kwaro ko de jen shol ne diare mo sono so gwa me talat kon ka wala yana me to garan ken unity ka ken netin shapka ti jag ka sha wit ame tiang ka nyon neti jandara wud diye ti a ken netin ta ka problem ko wajen chikano ling tu go ko chikano ba kamna le kana bayni japen ba na ba kam to ko tien te la nyon te tela thong mata and then chi Luakuɔth ke lew chaba ko be diene den chala wi neni dial be ka bat tuoga ka ne ko te connection ga right ko be ji Luakuɔth dial be ka bat tuoga ko ne cha misleading cha nong sin gwame kan yong le woni shoga ngwan kan yong le woni shoga ngwan bas wal bangwan chaw katye je mu wayen par waliye ka biya shangnen kana pai ka kwel kana tin dial tin shang pora shwara rit kake shwara ka pal ka shwara ka ladaka kanti shikos nel kosdun ka kam re ne dial tin te pin pora taw kan te dial go kono gwame en shangana pai kana kwelle te nyalane kam kudne karan koran me sha shak ala kwar ngwane dial ci kwar ko ka shak kam bot ka ko ne baka gwe teje kam shanko be merni ji la boy karwade ko bi nyingu kula lat wa musel mus and then teje kam pai ka war ka ne kwale ko ci bi jare mozalong batane ka boy meton me mer shoko cha kam ji la ne te ga mu ba pare den but shaitan men chalanne je o ta e shagor ko de pal ga je rol nyal cha pak rol nyal ne de te wi kwam e Yesu Kristo kana gwan kan dara ko rodin te wi kwam
but Lucifer me che gurgo da ro madala diodien ko je Lucifer ba jara mela diodien ko Yeshu Kristo rol nal but cha ko la pal ke che tere kwam te law ne na boz ne jag dial ka taila kan kwar ko kana poinga je me che gurgo da ro madu kwam la ram diodien chu kwar ko joj cho joirar rol nal men che ben wi mon wa me che gorko tae barodo ba mat alara man diodien bebe na accomplish wi mon wa me te ne dial chaga be pel ko te go kus dan diok ti chiro mat gwa kel kane de to kan pal gala kus dan diok ko bo ko te go we mi ko na la met ke ba pal kwaran de pal ga je ba ko lo ban pin then ba pal ko zmla gwe so chi pal ma che ben ban me la rek tin jane o kane dialo wona mo no tiken ga rek rega nyam jane o bibele abije jek rega rewde jane o kantego do babat ko bi shingala gondwer rega diodien ndini jane o nene baji dak je en Lucifer kel shetan tele gon marga meneke ne diala mere chaga mere ko tega mu goma bo kamke mere ke ko goro bawo dak ka kel angu goro baju dak kachi Yeshu Kristo to ko bi che top a ci lor che ju la ne dul milim ni ji angu goro ba jilo daka jaga shetan men goro kara o kare ni bible kwen reide palle bu ko be ji nyotok anda manun sabit bosol kanu dul gorga gwala na nge ke tinga bible mite ka min nyoga ka yekel nyoga jaga yekel ko ci kwaro ko da nyoda reirwai nike amene jinbo da kwaro ko da ji nyotok reirwai nike ka ta nyu da ne dial nyu da ka reirwai nike nyu da na to reirwai nike ne dial de ci Yeshu ka shol kan dial tala ram ci wudul gorga ba shol ram me ci wudul gorga godala na wengi ka tin ke all the writing the prophets ne kan ga wonge tin mu gujira me go ke o ci tong ne PhD ka gor e Judas me ci Judas te ben ga gor me dan kana goro gurun kwaro ko to goro ba balane interest de to kwani Yeshu Kristo ce Jacob ramme de ne ci gor long re den me kwa la largo ram mo dong to gula gor gwa Matthew ajara mo mo ci gor karore kene diale ko kene kon ka por kane ka mayre kene di cha value ko society don't take a qualification mitakaran kene di shinga the lowest part of the society kene di shing under the humility of God kene di churuden watch pinyam ko la wona kare lo ko bugo palbit ka bugo nuira me ci kwari Yeshu Kristo che ben kana ro ko Pharisees te ci tok ka gwar ngone kana ro ko bol lo ko te ci tok ko ne iken ngen ka ji Pharisees te ko ne te ko lo gwe ko ne te ga ne ci churuden lo pin asele mu gwe ka ajen kwala lar kon nyamara kan gan mare ke gwa de ci kon bene me tu kon ten tu kon ganin de job goro brodo lo pin kamu goro ngai ngwana min dit gono bible me theology wone dial tinu wa gorthino la we brainwash ni nathin ba sharu ba Allah ba tin dial ci kwar ko ka laftin already katan ci jipes keje ba ko lak jor ba ju kam tin cha gor pe na ko ti kan ne mejen ngak ke ji Seventh-day Adventist ne mejen ngak ke ji Presbyterian ne mejen ngak ke ji Catholic aken ba ju nge ka to bu dong sin ci bele la karar ka ju chure cha ji gagrai box ka ban mi wi bible kwen la gorno kwar ko de bi nge la togo be ji compel mi shida me jeg reinat be ji compel mi shida me jeg duel gor ga wangi ni ji ke technical system tin ban ngai ngwana men shal ka ngai ngwana men la pel ka kwar ko cha we be ka bible chabere wa me so ka gwada bu kon men kaje ka gwada bu kon men kaje bu kon wu ka shoga bangwan baskel ka Ezekiel ban mu kon da kon bas jogda kon okwen churai mi shiga roje me talat ka kwar shoga janar wori dog bas ngwan ka shu koroj ka boss pala min dir kana boss pala tin kong
kalat sok luak ko ba kwak dial tin rai luak kos nyal tin chalat kun nyal bal kene ashara majen Esther min kwal to go ne te ga Esther malalarke ajen shola ashara ajen kut goyne no katin lanyin nyal kamrar rai luak kot nyal kasho ka wangrar Jerusalem rai Tora Kidron kasho ngas diɛn nang kabesel kasho both pala kuzni goyni woy tesha kwanya kwar Juda ko ba walwang wi yika kuzni goyni ray wini Juda kene Jerusalem amenitin wanga kos bal wanka kashang menitin wanga kos bal kashang kana pai kenyin nel dial so nguchu toga gome ta yignital kwak dial te ta ko la re lwa ko te kwa kutbal kana kutshang kana tin kana kwelle ka te dial pal kenge te ta ko no re lwa ko ta chu kwar chu ka kamrar ngu me shi tok cha ka wang dial ngu ma to gome ojen kwar ko point lwa ko a lwa ko she lwa shaitan lwa a lwa ko balle shaitan kula bana mayni je ben yin ko le yagrar ben yin gulu nongre bat ko kwar ko be du ne ber claim back ken ngini kayne de je bere lwa ko ken e diala ci ngini kayne ci ga gor ken bo diala ku ka len do so ken dial taw ken e diala tan ba ko woj ken dial lwa ko bu kwar ko be du ne nyoga ken ne ka te chongon ken be du ne ber store again ka ba ko palajetin forever badde ko le limno jinni marke da mar gore ja ko ne ken dial mitega mitare bible ga ci kwar ko the new jire bible ga ko lat kan je na ne me ja lat kame sho gor ko bi gor ko run bo no nigeria katte ga me e dungran karwade shiraga mishiran li wi mo na me ta ja ko ngene nyimor kan da mor kan gan mor da ja ko ngala jingora ko ci yede ci jen wi mon amene kan ta ga na me kata ba je ka je be je gala jin karo ka yishu kristo ka babat ka jin karo adu kamdu yene yishu kristo ko meken men gor kwar ko the gor ba shigdu ba nan ko charoi ko te gor dan budot jok ka shaitan ba yelo wang hel ke be shawdu ba worol nyal ko charoi ko te gor ba jin shigo mo budot jok yene shaitan ba yelo wang hel kam kan yen gat kun kan yen nyor ka kwiroi ko da bien ngala roi ko godo ngot kan ko tin ka ta gollar ka je ngeje ka roi ko godo ngot kan ko shanga cikla wudit chicken below Jensen, Mikini Gorgo Bill and Nishigat Lada Mo, Abu Guada Billat, and then Nurun by Jenang and Shoru, Bien Guinigat Kunjo. A shang me bit a dang me did along. A dung show Buquero could bana cockton, Moquana Joko by Merin and the Albaga Poitin, a shang me bene then a dialogian jet. Kobu what be nen coach at the Pinchival and forever. Ka shang mugweji ko nene men kula lem ne je ala wi pal ne shang irun baji be jogo kwani yi shukara so woro do kwaje ko jillan mugon jangne ram kula ngane je dong ne je kula kan amen buku pagala nene belem ne dakurun shaitan ku ne dalarin kore run dollar ne na nien tama ka jan goda to konten michimi jeg de la ka jin ngade ko la ja dollar be jedere ko jin kuji melade ma jan ngaje melade ko jan ta kids the child decided already ngaje je wada ka but jira ma kunyu men kula jala tem kuji maji dire leb jinyam shaitan chalam na dabne dial nyamdu debe ne ji shiga kai kab daga jirubrun we yana je pin ben majurun tele gwam bi lanjin but chay kula joko wojrudun ka te jeg dial Bible chokon joko kwaro ko zaban kante ga bana jektin
gwada bana kante ga bana ejectin ci Yesu Kristo lare ka togde a ci ma rama da diɛn de kula lare inshallah da ja ke inshallah da sebit ke inshallah da rama da diɛn Yesu Kristo lare ka John show wal barabas jokko kante ga bije ko wi ngai ko kwara kus ajala kus karwade kana ga ni Yesu Kristo ajin gwa kante ga bijektin mu we te ga kus nang dok te ga Sunday ni da palgana te ga mu my friend goro nene chana rodan ya pinmwale chana pal mite ga gwa me di pal ga jalong it is right now mite ga gwa me di rodo ka pinmwale e bu kwere ko bi ko pal ka kwite ga du ganu kwi shengadu ka ta yega it is right now michiro do understand ga do be jal ga ji a full conviction na bi nganje gwa do ba cha ben ga je bodo kwere ko wala jala ga korna goro yenro pin pal niga tag min ti kwaro ko nyu ne do ba dal gaje news no rodwa chaka tai choro nyot Moses gaje news no rodwa ko chan bilo ngot ke tegrai wa bad ba tegrai yega ti kwaro ko lengaji ka kwaro ko to gutti ga na more than ever mitega miji ti ka loy do ke le la ja knew the G straight away mitega miji ti ka rai loy do ka bi gore Bible ga na ma la ja knew the G straight away and Nyuɔ china ku tiang along ka tan cha lar ko pala jok men cha ko lar na ko ne lo ko den jok ba lo ko mi thai ba lo ko mi dai bete ga ye mi dai mi jang na ko ne china ro den ngo kwikel betatin tina ko lele betina ko the lele betina ndara mo but chi Yesu Kristo wa ngo go ro kwikel right now mugoro bela no ko daka kwala de ka loy dun kelo kamu gori no biya kullu ni shaytana ga la da je ka galo dun kelo ba ko ngai ko mu yeno kwai ke wo yeno let ba ko ngai ko at ko da me ba yon wara to daga ko mu ko let bu ko ko kam la dum be lat kamu ko kwai bu ko be ji bum ko ne da ji ja ko be let ban mi le la la me dai no be ji jo ko tli kwi be ji la kwi shaytan nye mare ke da mare ko gwa da bu kon bin gaje bu kon brai ka shoga bangwan Bukan berai ke Ezekiel shoga bangwan Ezekiel shoga bangwan bana je begwe ko angu minonga na right mishero je mogaje roje cha gor ke Ezekiel shoga bangwan bega kwiro kamon ku kono lela pai kwen mo kwa jagle jogo je kuwere Jerusalem ne dial tin Jerusalem ke te dial jekt latke re Jerusalem mo ka bel ejaro je bana be gojirun karo je metwoga ko tunguri ci kwaro ko tanangu tana come time ko ke Ezekiel chanyo tin jekta latke but ko ne dal chicken a pen kashang jangne ne dal chicken o kashang jangne a changi shaitan ta ne dal chagabat le kwaro ko laro da moja kana to be preserve ko kane da torun be karo ile be kana ola Telan Michela da Machela ne during the time chi Israel chike kai raar chicken kutbal chicken opal meroi ke wun michale I have kan shig na michale Jezebel so chu kwaro kut che Elijah che jog charora mengneti neti kizna baraw te kan malken ya penyam bal kakan kan sugar kan gashin Chirami shiro jamone chi Paul balarna boko ne a change God Israel dial chi ge Yesu Kristo chikene look katai chi kwero ku choro mengneti 7,000 to kan ku balkan gana gor a many reji Jews ne teteganeti chi kwero ku ka preserve to par ka 57,000 te chi Yesu Kristo te shi gor te ku Paul ko la taraydian mane kan ni de joga to kontene a chan bu ku goyni de alba ka bare lokot a chan bu ngini kayni de alba ka bare lokot abana both bana nangati jekt palga a shago skin bu kwara ku baro de mengneti 7,000 a chan chigale la kinu baro baka mek ala peng mi burai ko belad we mon ka lew to be par ka peng mi 7,000 edan
bika right ko bika lat ka gwade ka ba ne dial cha med shaitan ko bu kwar ko wayere bikan wang ne to do bikan galep ka bika ne dial to bikan ga jako bika lunjo ba kwar la kos ba japal ka gwade ka bene dial molkin miyat pin niam Yeshu Kristo ko tel ramado dien mi chalat kam du yeno kwar ko eni Yeshu Kristo melagat kos akuja wologo yo ko tege nyingudu wi koren te chitere bible ga ka ko kam du yeno kwar shage kejen gwaza me de jongni ye gan mar kan nyamar bu kwar kos be yepos yendial ko sharo chana time me chana le nyokel kabana roine dial te chikon nga nyogata bu kwar kos ba ko bosray loidu kede jilem kede jithich we ko share in nyamor kan gan more ka pinyi dial ke messengers group tin tithin kam nogoje pin video kana me take Mr. God 7 of the Most High God I didn't show it to go YouTube the video me is michi link video kana me michi twine and then beji nang thin and then do subscribe ko michang chinero ko michang charo ko chale la chinelo la nywa ka keni jik and then di wujigi yo shidela le miss ndanda kon ku jal kel ko shogo ba wana ko share ka gwa the bebeno and then di te ka lengthen ko ka roi ni ko the ti ten jong ni jinga ja riuden ke lew ban men ci kwaro ko the kama ta nywa ka ye tana matoda kana kama te ga damar ke nyimara de den shaw kama be wa nywa ko kon mu kon ga mat gwa kel yo ban thogen dinijen ray bible ga bana je but thong no mitte ga thong mu goro bi ngai den ray bible kana ajen gwa da thoke le be jekten lo kuni dial ka ta ga ya pin ngeje ta ga ya pin la ci na da ajen Yeshu kelo ajen bible ko mi gujie men wi ka america ke wi rol buin ke wi ga sudan gwa da tin wor dial tin ajen right cousin gware ro kwan ka sande kwan ga jaga saba ajen bogo yela mo kat ka diet ka kelo ene dial but pal na ka nin gol tina ga ngi ni gol ti le neta we kon ngane ne na ka pon Yeshu Kristo cha we jen pon kelo ci Jesus alare en jat ka ga yen kar ka goma ci ne dial ci guru den dak pin te ga pon me dero de dak pin bi tid jal ga jala ki bi shoba jal ga jala o ka na jitken kana sherken kan ga lat ko ne bar waynu ko bana ba ka lin ka man ta gore waynu ko kray bible ga sinawala ni jitken ga bot kana ngi ni na tan cha yat pin ten ci roy ko kula gagra mu goy kon doctrine lat ke a Paul ko mitega doctrine mi do den ketengi mi do den mi brama do den bangi apart from it ne bangi ke ye me ngi ke na o news ke na Yeshu Kristo agat kos ke chelu ku duer kon ko ba kon kam ta kan tega kara mu jo ngaste bilu te betega teng selpek ajen doctrine chi kana spread ono bina betega doctrine do ko ken tega to ko ni cha bala gome o cha shaitan cha law ko ba ban rai Luakuɔth ka shaitan me ben la be ko be kwal la be ko be ngok baga bedek la be ko be tishanyi nga baga be mai ran shaitan ran ko but shaitan ko ben ko be mai an Luakuɔth she luak shaitan a Luakuɔth ajela kon wala cholo Luakuɔth amete ga Luakuɔth me cha da goro luak shaitan tel ramade mi nyurtin mene kene ne la re ne palgan shaitan chira na morede badlaro ko le no ga nyin roy ni ko be ga ko confuse a little bit be you ko le ko mo kini bible ko den be ko kap ejene le da ka Yeshu Kristo cha mi jin gat ko da la tok loj pam re ga jurai ne ban me ci Yeshu Kristo o ga roy ko che jogo cha ja gor chira na te ke jurai karade ene roy ni question bud nyam kos meni jin bi shaitan bi ja pot ko cha ja gor mu wilare cha ja gor ngubu togo bi shaitan bi ja pot kejen gwado me gan marken nyemare de konti ko chane de me chane jaling and then yo
then bana kupal, and then bana yakugak. Wakelo telem per kakuzda kakuz wen mountain los ke kalyake me kwenne ke tada kwarne pero punyal telram yur wi kwamde re wakelo telem per kakuzda kakuz wen mountain los ke kalyake me kwenne ke tada kwarne pero punyal telram yur wi kwamde te ko juga to wanjen me apishoda kon shoda dam pargaje alade tigaina mantame te ko juga to wanjen me apishoda kon shoda dam pargaje alade tigaina mantame yeyo telame cheje wi mon manishin nyal yakeje telram linje yesu telame cheje wi mon manishin nyal yakeje telram linje Luakuɔth mi jikokan ka posbang Jente kolek dop mi seleram mi luange Me kama raar yene kalusaker Punyal seleram nyu wi kwamde Luakuɔth mi jikokan ka posbang Jente kolek dop mi seleram mi luange Kama raar yene kalusaker Punyal seleram nyu wi kwamde Jako juga to wanjen me apishoda kon shoda dam pargaje alade tigaina mantame Jako juga to wanjen me apishoda kon shoda dam pargaje alade tigaina mantame yeyo telame cheje wi mon manishin nyal yakeje telram linje yesu telame cheje wi mon manishin nyal yakeje telram linje Alyak tegeji mentakengem dungdit Meliak obomdo cepar kus guaini Jin metura mencebedong kecebiau Kunyal teleram yur wi kwamdu Alyak tegeji mentakengem dungdit Meliak obomdo cepar kus guaini Jin metura mencebedong kecebiau Kunyal teleram yur wi kwamdu Jako juga to wanjen me apishoda kon shoda dam pargaje alade tigaina mantame Jako juga to wanjen me apishoda kon shoda dam pargaje alade tigaina mantame yeyo telame cheje wi mon
alek te kwaro kos ka jen gwaza mede tini nyamar ke damar chana kwara ni shagan tanyal chana ja loilyak ka chana rodan ya pin male ko da kon kwaro kos da kon loilyak ka gwaz ka da kon pal re ngwani dial tin shakam kon ko jen kos kel kara mi kon kam kante ka gadani Yeshu Kristo shana pal gwara mu gon shungne kuz Abraham kuz Isaac kuz Jacob alek te kaji kon ngwani dial we kwam kwardu kwa ti jandaro du ngwan nyamdu keleda ngwan ke Yeshu Kristo mala gogun dinijen min shung ko kwida ko kwigan mana ko dial ko kwine ne dial te belu ko kwiden wi mon wadin chaga ben nyamdu ga saga maka chaga yat pin ko tiye ne ko pal diar ko ka news ne ne wayni ko dial ta gore re bible kana katen dial tin goro da ne kan ash ko kwi kana ta ga na magwadin news ne kana gwadin meni dial nong na shaitan ne met ka kerwayni ko gwadin lamna ka news ne ka baka jenten ko gorne no baka lene jeka ko kanta ga na magwadin amishira laka ka kwida kachine gor ko da ne mis ke da gad ko jamis ke manako kamen ko kana gad ko te dial tin chikam ne gwadin ke ne ga kai loidu cholo gad ko raar mos gwadin kabitikel ga ne dial boro je mebe wulen gwadin ko akijek shob loid kamete ga makan martin kwara ko jin kwara ko mingi ne dial woreb leng den kal roine ga kare loj ne ken kalab sharken ko ba tok do ba ngai gwadin ko dara le jenbo ko ba roine shura jame kan ta ko kene ci nyoga gwadin dia kalo share ka gad ko dial wi mon ko den ne ko da ka roine ko ngash tene kelo kon dial re shang longo do ne dial kula tong ne je ko nin ko gol wi mon gwadin tene kelo ga bos ne ko pos ne dial ci nyor ka kelo wale ko bi ka roine titilin ka shud gad ni Yeshu Kristo mala kwara inono because with kelo kon dial kamal kejen gwazama anda manduna sabit bos shol ladaro mishura jame ka Australia waj mishola Albany ka Western Australia so shanga chilaben then ka binay welcome gamal we mon ka lew because with kel ga ya ka please mende jiti ke o shang longa kana no to mo goji shang wode tenetin len kwero ko daga michi lo ko te dakpen moro daga gwadu mi nyursen michi to ko met kana bible la kwero ko skadit ke ko naga bible betene ga maton mi kwero ko da nyode ka jen gwazama because but kel ga ya ka ba bos ka shir Yeshu Kristo mala kwara inono